Alawen kasi gangay man nga raw din ng absat, ada ka man dituin apo nga umay manglingling kada kayo, itilas ud manin apo iti may nga oras. Yan. So, adingat ko namin tatayan, free trial me ulit tatay. Medyo sa balit ni uni na. Adati kaslag gisgisa. Ada kasla kuryat na. Okay. Saan kami di free trial ka no? Tama ba yun? Free trial. So, medyo kaslag gisgisa na. Amang talaga. So nga, pagyaman mo yun, apo, dagiti viewers mo yatay. Kan dagiti nag-comment. Yes. Kan kasamit dagiti apo nag-share. Kan sabay apo ta, patuloy kayo kumaapo nga agi-share lat apo kan nag-comment ka na kami. Kan kasamit no, adaman apo ti may bagbagami nga nasayaat. Kunan medyo naganan, medyo madi. Kasla-kasla ngayon, madi ngayon. Pero talaga iti purpose may ako lang nagadan kasla maki para parag sa akin da kailang apo. Yan. Kasi dai. Anang ro tata? Kastamat nga kablaawak man ading ati damdamo nga viewers tayo. Sino? Ni Maylin Carriazo Matias Wow, Gamboa. gala. Ate Maylin, hello. Kumusta Ate Maylin? Yan. Aktibo ma. Naladaw ka no, napuyat ka no dirabi eh. Wow. So nga na napadaanan ka no ti live ta. Apay nakapuypuyatan na. Yam mo kanya na, si Mangput sa kano nila kayo na. Jay lang. Hala, joke lang ading. Ay kasi Jay. Sige. Bueno nga Rod, bilang ang panglukat apo nga sunata, sagutan da kayo man apo iti may isang ano ba yung sagot mo? Narigat mit no sing-sing, tabaka makikasara ka no pa. Sagutan tayo dati may isang Ilocano Balse. Yan, Ilocano Balse. Tinggem mo biyag ko, tinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamat kanya. Tinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lai din, adita na ginili. Tinggem to'y kutok, kutok to'y puso, aw-awagan na ka, tinggam ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusong pumaypayapay, tapnon maepepan, iliw kan sanay. Iliwen ni karinyo ni ayat di damdamo, inairot nga arakot, abuyugan niya sa asog. Iliwag ti agat na samsam itngam tagapulot, asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Iliwag ti areng-eng mang titilang tilapayag, umaykan ubiyag ko mailiwag ko na ikem ka. Ayan, ayos lang ating Marvin. Kung na ni Maylin Carriazo Matias Gamboa. Ayan. Dinggem ubiyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lai din, adita na giniliw. Dinggem to'y kutok, kutok to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggam ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusong pumaypayapay, tapnon maepepan, iliw kan sanay. Iliwet ni karin
yuni ayat di damdamu inairot nga aragok nga buyugan ti asasog ililiwag ti agat na samsam itngem tagapulot asabayan ti apros apapiras ti bukbukot ililiwag ti areng-eng mang titileng tilapayag umaikan ubiyag ko mailiwag ko na iken ka ililiwag ni karing yuni ayat ti damdamu tinairot nga arakop nga buyugan ni asasong ililiwag ni agat na samsam itngem tagapulot asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot asabayan ti apapros apapiras ti bukbukot. Alawen, di nga po ti umuna nga sagot ni Manong Ray kada kayo. Sagot mi kada kayo. Yan. Ayan. Napauluan tagapulot. Apa nga tati tagapulot na samit ya? Siyempre. Aslay JT nagapuan ta asukar. Madinsa. Gamin no di jeti naggapunta asukar di permi naglabasit asukar ko ma. Ay kasi. Ang dami ti red nga asukar, di ba? Awan brown ajay. Ay brown. Brown. Hang red. Haan. Apay kinulayan mi red nagbalin may. Yan kita kwenta pangablaon na dapat. Awampay. Awampay. Kita damdama siguro basit. Nga subli da kita viewers ta. Kasi. Okay. Iti pa nagtultuloy iti programa, mangisagot man na po ni Marvin Agne, iti may nga sonata, kata napauluan. Hello, love. Ikapo, niyan. Kasla ka lang naragragsa ka. Haman si ka. Apay. Malagip ko ni Bakit. Kaslay. Tidakis din na kan sawit na lagip. Nagsakit, aray. Kaslay. Ala. Nya pa iti samaro, no?
kaunggan. Masikati ka papagdan, tiyak na nayon at dakato'y kaunggan. Lagi pe, masikati ka papagdan, tiyak na nayon at dakato'y kaunggan. Tiyak na nayon at dakato'y Ayan, dahil taapo tayo nagsamit nga sa miweng. Ngayon sagot na ating Marvin kada tayo, panapaulwan. Hello, love. Sige, mas makanta rin niya. Oh, nakastala ka na yung timang manggagkaan niya. Nagado malagip na tao. Anya dayay? Kasla nga kaya't ko ulit tagbalin nga baro. Apo. Ay. Kasday? Wow, makaparelax ko na ni Rubilin Lagmay, Realin Alaman. Ayan, inyan. Tamit makaparelax. Makaparelax ko Ngayon na na. kami nervous kami. Tatay kami nervyos kasinsen. Kasla, tag dito. Kakasla utong sa tiling edko. Kakasla bugal ti utong kunak ko ma. Sapay-hampay nga naburas, di ba kit nakatatindogay. Eddie Ormatan, ayan. Pao, talag. Kakaiso nagbuya mo't sika. Fresh from Faustino, Oo, Kawayan City, yan. Isabela. Mayat sa, kuna nga road. Tumartaray iso na Ti-request na ating kalabers mon. Apo. Apay nga ta. Ay, apay mat, i-comment mo man nga road na apay takayat mo ti labers mon. Oy, talaga lang ah. Okay. Ay talaga sa Lodso din pay kanya na. Siyempre. Apay kahit na ti lovers mo. Yes. Apay ka no. Diyan mo kanya na. Alamang Eddie, ag-comment ka kanon na apay kahit mo ti lovers mo. Ana, Labers mon ka no nga road. kasjay. Di mamindua ka. Apo. Maminsero ak. Nako. Tinagkasang. Haan nga nakasang na dyan. Nagganas. Ay, naganas ka niyam nagkasang. Uy. Umainok tuman makikanta kuna ni Nelly Lazaro Alberba. Ayun, dahil nga tapo ti Ryan me, kadagiti amin nga mayat nga May guess. may agges kada kami. Ayan. Ibaga, i-text na kami lang mo nung tawagan na kami ta no mai-schedule tayo iti panag-live tayo. Okay. Unahan taton mais kwatay iti talaga nga oras nga intayo panag-live. Yeah. Studio uno correct. Correct ata ko na makapaubing tirik na ti boses mo ading Marvin ko na nga ro. Apo, Diyos ko. Kanyan. Di kas mabaling ko nga siguro nga ilako ti para dati. Ay, apo. Una ta agas ya. When? Anya ata nga ta tablet wino kapsul. Zero. Zero. Ala. Ayan. Oy, watching Charlie Angel Corpus. Wow, sir, kumusta? Arkanghel nga. Anghel ko naman. Kumusta, sir? Yan, dati apo ni Sir Charlie Anghel. Iso dati iti nang kanta iti Dita Dennam. Ayan. Awan nagbasulak. Alas 3 ti parbangon. Ken
Lonely Table. Apo. Umay kalata, sir. Dagijay Anytime, anywhere. Wadi Pay nga ito papanamti anytime. Inururnong ko dajay nga English ko tim kadam mo. Aya. Kakaiso makatawon nga sinursurok dajay. Isumo lang. Awan lang at agdonay ti electric fan dito. Awan sa. Sobra lamiis na. Perme. Slag digos ako. Ag-request nakman mate, count on you. Kunana, salamat. Sino? Nelly Albert, ba man na? Apo Yeah, manang Nelly. apo niya. Nagagan Nakagat request sika. mo? DJ Pai? Uy. Ala, pagbigyan ta pala di mo na. Nga request. Request ni Eddie Ormatan, Lovers Moon. Yan. Isagot mo nga kanya tanong kasi kang nagsangsangi. Uwan ah. Dati nga kanta ko na mayroon ko kaya pare Eddie ko na. Ayan. Dahil tayo kanta pare Eddie, para king ka. No up. Dati nga Lovers Moon. Nga kantaan. Tina, guwapo, kanalaing nga organista tayo, Marvin Agne. Apo na yan. Pasla sobra mo di ka panangipang mo niya. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulders. All the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's not there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me and dancing real a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight, and she's waiting. I know she's waiting, and I know she waits for me under the lover's moon. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many songs are raining lights, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting, and I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Ayan. Dahil apo tayo kanta na paulwan Lovers Moon. Yan sagot kada tayo ni Ading Marvin Agne. Nga request ni Mr. Eddie Ormatan. Yan. I-mention mo tanaga na tabarbaring agpanaitip. Nagmayat laki din ka no ti pinangal-al. Ape, no si kati kumanta ading nagaduti mang puso king ka. Apa? Samantala no siya ti agkanta panay aming at dasaran ng ako ah. Umisi-isem. Amo dalatan. Ay.
Joke lang, Apo followers. Kung kunami lang na dyan. Hangag pa iso. Bari-bari. Bari-bari, Apo. Baka makabasol tama na yun. We, Muna na pa lang aldaw ti programa ta kaya doon sa basultan. doon sa basultan. Anda ka lamang ibagat na makauma ka noon. Ay, susigado. Baka maapal lang mo, di dyan nga main. So, bye. Iso nga umada. We. Numero no kasta, Apo. Ibagami man kada kayo na, Apo. Hangkay ko mamamuma. Uy. Itingkam ka na. Yun nga man nagpagpakita kada kayo. Iti live FB. Apo. Nga tandeman ni Marvin ken Ray. Apo. Ayan. Kita. Alawan. Kunak man na dati kontak. Alang raod kita. Nakatitog tigap ti programa ka. Aman. Nagdigat laki tag agsusuro na yan. Aman talaga makapakwa. Kuha nga. Nervyos. Makapanerbyos kadagiti ado nga followers tani. Nagado followers tagayam. Aya. Follow. Followers. Ay, kung ano follow. Medyo ikam ti feelings followers. Feelings With feelings. Gimasen. Feelings kun. Feelings kan feeling. Hanggang nga feeling Okay. Ala, Guys. kumanta ka mga ratan, hanak mga maluglugi. Kan ka lang nga siya tegang kanta. Wen, amok ka nga 01 mo ko. Ay. 01 talaga. Sige garod. May sama ta po nga sa kanta, sagot ko apo kada kayo amin ngagbuy-buya iti FB Live ti tandemang Ray and Marvin. Lukas tanaro mabiin bakit Dinkat iba'y bayag ti umunag Tamagagara ng namang kudit Dayta dati akam kamulit Oray no nasikor sulit Oray amok na medyo nalaes Isakmul ko oray no nakulbet Kumod-kod dot ti imas na bakit No iti rabi nakadilat No iti bigbigat nakaungap Isoday tan bakit tay kun kunada bildat No iti bildat nagungap Di ka agbalaw taday tat naimas No nalitem nagalis ana apgad Gagangaylaan takas tatraman ti bildat Bildat nagungap Di ka agpalaw taday tat naimas No nalitem nagalis ana apgad Gagangaylaan takas tatraman ti bildat No kastan araw mabiin bakit Dinkat iba'y bayag ti umunag Tamagagara ng mamang kudit Dayta dati akam kamulit Oray no nasikor sulit Oray abot na medyo nalaes Isakmul ko oray no nakulbet Kumod-kod dot ti imas na bakit No iti rabi nakadilat No iti bigbigat nakaungap Isoday tan bakit tay kun kunada bildat Isoday tan bakit tay kun kunada bildat
Day ta apo tay kanta nga bildat. Nga kinumpos apo to'y numutibiyang. Nga inariglumot apo tikab abay ko aman nakibiyang. Aray. Mayat kuman yung madimulat. Apa? Sa nukit inareglo ay kinumpos sinumutibiyang. Tapos inareglomet timan nakibiyang. Nagalasay. Apay awam matijin dita abay yo ko na ni press. Jin. Bawal pa lang apo press si Jin ta ka amutay may kang likor ban. Wait. Ngim nagitugot ka makaamu ka. Bildat talaga ko na ni Nelly Lazaro Alberba. Buwan. Apay nga tatabildat talaga. Isupay Apay nga tata ibaga na nga bildat talaga. Kin makadkadlawak. Nagkompos ka, puro amin da pa kay naigan na iti danaw. Amam gamin, naggapo ak ti kadandanuman. Ay, kasi dahil. Naipas ngayak, naggapo ak latamot ti danom. Wala, siyempre. Dimakkelak at dalata ti danom. Wen. Hamoy tuloy yan, saktor tamang ituloy Ay, kasi dahil. Dagitaman kuyang ko na ni Press. Yan. Kita mo. Guest singer ko man ni Maylin Carriazo Matias. Gamboa ko na ni MGT Natsula. Yan, ni Apo Press. Madanon to dita Apo Press lakit di nawaya isuna. Yan, mabalin to siguro nga umay ditoy. Kun ayusin min to ba siguro DJ oras mi kini Manong Ray nga income pa nag-live tadi kas jay. Amon to ti tao ti di oras nga pa nagbuyada. Nagregat met no naganan. Basta live latan. Ayun, basta live, tira nga tira. Alaan mo talaga nga oras. Tap na itikas takot umay kay Apo. Reinforcement, una niya ta. Tisumaro no Apo, nga sunata nga isagot kada kayo. Lading Marvin, count on you kano. Sika. Hansi nag-request. Nelly Alberba? Ayan. Apay ta count on you manahin. Uy, taiso amo da gamin di may bagay ta boses mo. Baka team song dakin lakay na. Ni Duwagayam tinag-requesten ni Ofel Pai. Ofel R. Corfus. Hello. Ay, Corfus gayam. Ha? Watching from Kuwait. Wow, watching from Kuwait. Kuwait ko naman. Kuwait, ayan. Papintasin mo Ay, Kuwait. Baka Ikam ti feeling na. Wen, kamti feelings sa mata. Baka nalandaman ito, bagang kikwatit, delikado. At nagsalsaludsod dito ayan ta. Ana? Kunana, inal daw ba dahil nga programa yung mga idol, kunana? Pagtutungtungan min to dahil talo dito, no... Ay, pagtungtungan min to, gayam taduduwa kami lang met nga rugrugi. Yan. Ngem ti kayat min to, yan, ti siguro to sa masalongal daw, umado kami to siguro, warbaring nga doon to ti mayat nga, maki-participare iti nga programa. Aglalong to no, may ito ni Nelly Alberba. Kini Ate Maylin. Ni Maylin Carriazo Matias. Ate Maylin ko naman. Kini Irene, yan, digita. Makalinaw. Kastamot nila kay na. Kasama nila kay na. Tay sunto kanok kumanta. Sunto kumanta. Pagkataon ni Pare John. Kunana mo. Kunana. Ay, sus, bubukudan lang to natin microphone. Kasi dahil. Buhain. Kanya pa nga rodon nga. Hindi Iso. tulatan Pura tagkalkalawang madagit yung mic tan. Okay, ti sumaro no Apo ngayon kay ipaay nga kanta. May sa Apo nga request. Duwa Apo tinag-request dito Kaya matungpal nga ro dapo. Babaan, itiin na pinagkanta ni Ading Marvin. Kanya. Count on you. Kasla makilaban akmat dito pa pampamayam kanya. Hangata. Agan anos ka. Tatagan anos ko ka na Apo Diyos. May tultuloy yan. Sakton mga tuloy mo tayo. Sige, karon. Alang rin kakabsat, dahil nga rin ti kanta nga na pauluan. Count on you. But I don't know where you are. I cry
On our own, we've been so far, and we've sworn to move, and we've counted a million stars. My love, stay true. Friends have come and gone, some have left me alone, but I've said of these words before, and they leave me blue. On our own, in my heart I know, and there's one thing in my life that still be true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why, where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And you brought over me, important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Oh, oh.
Dahil tapo, dagiti, may samanan nga request kada kami. Kinantaan ni Ading Marvin nga request dagiti duwang apo nga followers tayo. Kukunan no. Flowers kung wala mag-send. Mabuhay-buhay na. Kunak no ti bagam ta dagita ti request dagiti duwa nga flower girls ko. Umainak to mainayon. Hehehe. Kuna ni Nelly Alverba. Apo nagmayaten. Well, nice one, sir. Ganda ng boses. Kuna ni Emmanuel Bacani. Apo sir, thank you. Ngam Ayan. dimla mo. Agkot-kutukot dagiti tumen ko nori ana. Apay tagkot-kutukot tatumang mo mapanog ka magna. Amay. Agnervyosa. Agner- Agkape aksa ano may katenervyos ko. Ay. Ano ibaga jay tayo director tayo. Bit lang. Kumablao ka pa lang adi. Yan ka sa Aji nga rod, di ko na ako na kablaw ka amin dagiti iso amin apong agbuybuya manen paulit-ulit. Sapay ko mata anausan da kami tan anausan da kayo. Yan. Ket sapay ko matahan kayo mga agbuybuya kada kami kunak kuma. Ken like and share. Ayan. Gan kastama nga ko na ni Agne Randy. Sagot ko man ken ading ko Rodel Agni. Pass away May ko na. May 2, 2020. Dahito yung nga song Take Me Home Country Road. Favorite song na ading ko Rodel Agni. Ni. Taga Santiago, Isabela kami. Thank you. Gabayan. Apa ito eh? Kabagyan mi. Kuna na kaya. Ayan. Kasamit kanyang kabagyan. Thank you, Mat. Sad to say, pasensya ka ta. Ay, request mo na takit awampay. Bale, naganan. Medyo awampay lyrics kanya, may tata. Okay. Shout out po Family Corpus. Birthday po ng kapatid ko. Mario Corpus ngayon. From Opel Al Corpus. Yan. Happy birthday, Sir Mario. Yan. Ayan. At tagati ka Nugayam, San Antonio, sir. Taga San Happy Antonio. birthday. Oh, Sir Mario, happy birthday. Yan. Sapay ko mata. Pa-shout out, idol ko na ni Jerome, Visitation. Visitasyon ko na. Ay, Visitation. Well. In English ko. Muna English yung tabakan mo nung day Okay. Lawrence Christopher Corpus Ferrer is watching ko na. From Yakam mo, awam mo timbaga na. unknown. Watching lang. Yan, maulit. Happy birthday kini Sir Mario. Agi patulod ka ti pansit iti balay. Ayan, unman, pansit man. No one noodles in. O, nawan lata noodles nga eh. Jack amount. At Danak Dubai, hang ko nakita ni ading naitabon. Idi, Sabado, Mayo 9, 2020, ko na ni Agne Randy. Yan. Ano iti pamilya nga rin ni kabagyan ni Randy kat ganda nung may iti panaki pagrik nami. Yan, kabagyan. Mary Tonak, happy watching, ma'am. From Wala, basta happy watching. happy watching ita. Walang Rosan Gardoke, Yan, di ko ata, di Dubai. Dubai. Sinardo ko na naman. Wen, taga San Bonifacio. Happy watching, ma'am. Aum datang katawag ko pamad lang, nalayang mo lang ang singer deta. Ay, Wen, kabsat ni May. happy watching, Lino Saklayan, Kapulungan. Yan. Kapalungan. O, di Kapulungan. Wen, hanga kapulungan at baka sa dain dakan to Jerry Mercedes. Happy watching, Jerome Eugenio. May katoy, may guys. Sikapay tagurgan itinay. Kumusta, Jerome? Yan. Apaw, nagbabalik ko na ni Susan. Apo. Sa bali, Jim, baga na tatay nga, burahin na. Anya ko na na. Agar arami dak tibingka ko na. Apaw. Ngam. Jack ituloy yan. Wow, bayaw ko yan ko na. Pwede po pa request exchange of heart. Apaw, kahit na nga siya kanta din, kanta ka mampay. Manay. Uy. Di lang mabaling nga si Kaman. Roseanne Gardoke, Henardo, happy watching. Ayan. Ay, I'm watching from Dubai, Gayam. Okay, Ayan. from Dubai. Well. Taga Dubai kunak namin. Hamon to pa pauwitan di chocolate no gawin ka.
Okay, sakbay po ang tultuloy iti intay pinagibasa ka dagiti request. May sapay po nga sunata nga gapo mo lang kina ading. Yan. Nagriga tayo. Well, shout out ti taga Gamo Isabela nan. Nang Runa. Iti Agkawili family. Yan. Ayan. From Jinyom Agkawili. Ano na? From? Ano na? Jinyum. Jinyom. Hamoy ka tin jinyum na atamadi. Oy. Jinyom Agkawili. Jubilin. Canaveral. Aguray ka man? Kasla ka man agyaw awat ti relief. Canaveral nga ron eh. Happy watching, ma'am. Oh. Yan. From? Hong Kong, from Hong Kong. Oh, Hong Kong with love. Yan. Damdama tayo po nga gibasa ti request. May sapay po nga sunata. Ang gibasa request nga. Greetings ko na mo ta. Greetings. Ay, mong ka. Request nga. Agore ka, mabitbit dalak ka niya, ma. Apa? Imbis nga greetings, nagbalin nga request. Puso pa. Apay, adoon ti request. Made. Amom ti malaglagip mo? Nya. Malaglagip mo pa na game MSIM kasaran. Makapamiss kami ti kasaran na niya. Ang garod. Ano nga rod, kasi mo napasamak tayo. So nga, pasensyahan pa lang apo. Buyain da kayo pa lang, tanong kasla kayo naman adati kasaran. Nga lang awan ti patatim ti ligod me. Aman talaga. Dati nga ro din na po di request ni ano kaya? Rosan Senardo ni ipag ko data. Ipag mo gayam dato. Diyan nag-request ti exchange of heart. Sigurado 2,000 init na. Ay naman ay nayunan na pa nga. Apay madim kayat. Sa bagay. Ala ipag 5,000 mo tagalam diyan duma. Ay. Nagmayat man tapos nagpawit ti pansit ya. Apo. Yan. Wala. Depende mat ano pansit kabagan wala yan. Anak katikat mo pansit kabagan wala pansit gamo. Madim kayat ti kabagan. Baka no kabagan ak no mga anak. Ay kas dyan. Alang nga ro din. One-sided love broke this sun down, and I took it rough when I hear
Po. Dagijay man nga boses ko na ni Sir baka ni. Marigatan nga roda. Watching from Sullivan ko naman ni CJ Arugar Aliga. Ayan, para kadagiti amin nga taga Sullivan na imbag nga panagsaad na kada kayo. Ayan. Musta ko ading Marvin. Ayan. Noksan Fontanilla Agana. Yan. Kasi la tate, kumusta mo dita taga Mercedes na. Kumusta po dagiti taga Turo Dre ng Mercedes. Yan, kang na po iti RNB band. Yan. Kumusta kay amin dita? Nakakamiss nga ro din ading kano ti aggig. Buwan nga rod. Purpot. Ken kasapay gayong nga kablawan ta ni kwa ni tay Taganan. Sino? Tay na anus unay nga driver mi ide. Yan nga napanin sa di Taiwan. Nagtubo pa yak. Ay, ni Chrysler. Ay. Ayun. Minsan, kumusta? Oho. Sigurado. Mano asawa mitan nga ay Chrysler. Ay, joke lang. Gamin iti abroad. Lalalo ka gumwapo dita. Lalalo ka ngagmacho. Ya? Amon tuloy lipatan ka rin sa tayo pasarabong nga bitsin kini Manong Ray. Amul lilipatan wine. Okay. Itultuloy tayo apo digitihan nga nabasa ti request na itay. At ti apo ni Mike Makadangdang. Ala kayo. Naglaing talaga ni Idol. It's me, Kuya Mike ng Reyes Barbershop. Ayan. Ayan. Thank you. Jomar Minor is watching. Kunana. Oh, Ayan. tagat tilang data. Susan, ha ha ha, kunana. Kunaman ni Jeros Pacardo. Ay, Pacardo. Pahardo. Pahardo. Picardo, asawa ni Charlie. Sir Happy watching, ma'am. Yan. Len Marcos Gardoque. Happy watching, ma'am. Ayan. What? Nga to eh. Watching from Kuwait. Kunana, Idol Marvin, keep it up. Kunana ni Gisulat. Gisulap. Jim. Yan, kasamot nga kablawak kami ni Bakag Pauyo. Kablawak man ni Insan Jomar. Minsan, Yan. nakado ka siguro. Ti. Tinamekaniko. Ay, ituloy mo no kwa. Am data kasing ko ka na lang mekaniko. Yan. Talaga? Wen, Orean niya? uraan niya. Apo, may takadwa. Pati si kaya na kang nataram na. Happy watching, ma'am. Ay, happy watching. Watching from Macau, kunanagayam, Emily Agne. Wow. Ne, kabagyak man dita. Kapagyam, sigurado ka? Wen. Pakaging kakapagyam ka lang. Hanta nagpadala kape. Ay. Hello, kunana. Watching from Minanti Uno. Pa-request man bayaw. Marvin, I love you. Goodbye. Apo. I love you lang aro din. Goodbye, pay. Wen. Awan na chup-chup wawa na rin bayaw. Awan. Jinyo magkawili. Jinyo. Kastamot amin nga kabaranggayan ko. Diyan, Union, Gamo. Watching dito Tondo. Nagatayo. Oh, nagatayo si ka. Un bayaw, bawi ako pag uwi. Galing taga. Galing talaga kaya. Galing talaga. Thank you, Ipag. Sapay ko mata, ada kayo tinasayat nga kasasaad. Di kan tumalipatan, request ko man. Kabagyan mi, Marvin, ko na na. Di kan to ka malipatan ko na na. Buwan, anya daya ay. Di kantun malipatan. Buwan na? Ko na na, wow. Apo, Ako Diyos. talaga nga, mayat sa tiko ata. Paray basa at laptan niya. Kasano ka kaslama awan amum dito. Rosa Angardo kay Sinardo. Bayaw, isa pa. God me, you. God gave me you. Awa po. Shortcut nga ro din ta nagadong ako ni o nagadong. Awan boses ka. God give me you. Yan. Apo. Agore ka man, unay tamampay, DJ nag-request iti di kanton malipatan, taba kanto malipatan, ta di nga kantain kanya ng ikit. Agpauyit. Agpauyo ka lang tuman. Pauyet. Ayan. Sakbay apong intag tultuloy. May sapay apo nga request. Ay, may sapay apo nga sonata. Ngam sakbay na gori kata ibasa tayo papahabol. Pakibasam mampay kuna na. Jay? Daytoy kakaiso na met. Nga request na. Han nga request. Ana nga ron? Letter lang. Anya? Ano ba gana? Roosevelt Calibuso. Parido Junior is watching kuna na, sir. Thank you. From? Walang from. Ha? At agad-timid lang dahil ta. Yan. May santong sponsor. Sel Tot kuna na is watching. Aman ne. Sel Tot kuna na. Oh. Chrysler Calderon.
Happy watching, sir. Naladaw nga sumsum. Okay. Sakbay apo yung tagtultulo pinagibasa dagiti greetings. Greetings ha. Well, May isa man na apo nga requesting kam ipatayab. Laing kay buyaan, winon kay denggan. kunam ko mga tayo, may sama nga nagpayak nga request, kung may ipatayab ta nga raw. Nga pangkantaan apo ni ading Marvin Agne. Siyak Apo. manay. Well, Iso nga kadagit, maminsan pa nga ibagbagami kadagiti kakadwame niya nga musikero nga sidiglayan kada kami, kahit na makadrop by kaya apo dito yung balay, kahit may kahit dito. Amo yun, marigrigatan akon. ayos lang ating. Ayos magansa- Ora adayuak, ayos lang kumayak. At magansanti ka rabukog ka. Anong saklat tayo may adeng? Wen. Yan, dagiti nga rin apo, dadungo pa yung request, standby lang, takantayin mo pa apo G request na nga may isa. Ayan. Request ni Kwatoy, ni Naganan, ni Kabagyan. Ayan. Di kang malipatan kung nato'y puso uray no awa na din na titunggal alda uray pa'y tawinin iti naglabasin di muntun kunain amalipatan ka ingat tong paltanin kanayon nga at dakaniya timpay dulin mo nga ayak nga impaay mo apagbiyaga uray mo may sa atupayen analami is abangkay di muntun kunain amalipatan ka ingat tong paltanin. Di kan malipatan kung nato'y puso uray no awa ng denam itunggal aldaw uray pa'y no tawinin iti naglabasin di muntun kunain amalipatan ka ingat tong paltanin di muntun kunain amalipatan ka ingat tong paltanin. Alawan, di dyan nga dapat kanta nga na pauluan. Di kantong malipatan. Malipatan. Ayan. Anya nga tati di na malipatan ni Kabagyan. Kaya, Makapalagip ka nung arod. apay. Diyan mo. Anya nga tati jay. CJ Arugar Aliga. Kunana. Sana makapasyal kayo ulit dito kila ating Gemma Lagmay, sir, dito sa Liben. Maraming nag-idol sa inyo dito, sir. Nako. Baka nagkamali ka, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Sabay kumatahin yun to iwawaran ni Manong Rete Tangor na may Aman. Bunang lang. Saan Abay. Ano ka makapasyara? Ay kasday. Uy. Talaga ugaling mo timan na kumana siya rin niya. Itakbang pa dagiti daddo mga request dito eh.
Ayan. Hintay man nga ro da kasamang Ray. Ayan. Hintay man ro kantaan jay request da nga jay Ray's Barbershop dito ang adanan. Request ni Mike makadangdang jay alas 3 si Parbang. Ayan, sige. Damdama po, Jeric, damdama tayo po gibasa nga roti greetings ta. Isa rin tayo madadya alas 3 si Parbang. Bakandong it din mo mabanak to kapag ni Masoro danak to pugisanin. Bye, am tabok mo akastan ko na ano ka. Ang mit request ko kasana may data ko na. Okay. Kini pahabol mo pa gaya happy watching kini Mary Ann Diche. Yan. Mary Ann, kumusta din? Kumusta ngay adeng? Alas 3 ti Parbangon mangigmo sa itsanimay ni ayan may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayatin ka di may sa anang tetkin ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagdarupe tagdagain pen naka tuy kang tamang sagi tapuso siya tagrayo ken ka namin awan kapat padang adat kaungga awan makabulot nagdagat tuy puso si kalae biyag ko namin awan kapat padang adat kaungga awan makabulot nagdagat tuy puso si kalae biyag ko sa anang tetken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupe tagdagain pen naka tuy kang tamang sagi tapuso siya tagrayo ken ka kapat padang adat kaungga awan makabulot nagdagat tuy puso si kalae biyag ko namin awan kapat padang adat kaungga awan makabulot nagdagat tuy puso si kalae biyag ko si kalae biyag ko si kalae biyag
medyo manyan na po iti alas 3 iti parbangon nga kinadati ni Mutibiyang nga pinasikat ni Mr. Charlie Angel. Iso apo iti may summit apo nga composer iti Ilocos. Lawag City ba? Di Lawag City, Ilocos. Yan gid na isumit iti may isang naganan. Anadji ko na kon. Na-stop, na traffic. Na traffic, ha? Isumit iti may isang nag-compose kada gijay kinankandak iti nag-album na ka. So, kini Sir Dan Langgaman. Langgaman. Thank you mga sir. Well, friend, kuna na, madida ka malipatan, kuna ni Remedios Di Pascua. Ayan. Sino data? Dadi Abu Dhabi sa dati. Yan. Diyan mo, no, sa dinotayan ng banda. Sir, request nakman, jay tukmang makinal ka, patay. CJ Arugar Aliga. Okay. Salamat po. Sir, request nakman, jay pinalkang atukmang, boy, na po. Remedios Di Pascua, watching from Saudi Arabia, Saudi Gaya. Taga-Saudi. Nagkamali. Nakabasol tama. Nakabasolak man. Emmanuel Bacani, sir, request ko man. Damagak man kan ka. At talaga. Kay ni Marbit. Sige, thank you. Motocross Power. Autocross Power? Power, kung na naman ulat taging bagana. Asay. Happy watching, Ma'am Lianas Morales Ramos. Ayan, tataka lang makita ang buya. Para, new viewer. Ako rin katay. Basa tapay ti pangir. Sige. Okay, Kan kasamit nga... Rowena Pamitan, hello po, pa-shout out naman po. Ay, hello auntie, kumusta? Ayan. hindi nyo nabasa yung unang greetings ko. Ano yun? Watching here from quarantine area. Ala, Singapore ba? Singapore na. Quarantine area nga. Oh, nandito na siya sa Pilipinas. So, Ayan. dati siguro Manila ni Auntie Rowena. Oo. Pamitan. Taga Koiso na taga Binanti Doskem na ikamang ijay. Probinsya iti Cagayan. Ayan. Happy watching, Ma'am Ana Parika. Ayan. Kabagan ni Pari JP. Ay, kabagyan na. Okay. Glean de la Cruz, Labasan. Ninong, request nakman jay, dalayap mo. Dalaya. Ni CJ Atoy. Opo. Oh, ni Gayam CJ. Ni CJ. Thank you so much, kabagyan ni Marvin. Yan, Agne Randy. Ni CJ nga. Ni CJ, aji, nagkasar nga di kabatuan. Ni CJ. Aji, inaanak ko nga. Wan, nga nakaramanan tayo ti, dinakdakan ni kalding. Oo, wap, nagimas siya. Wan, opo. Kanon to mga tangag pagpakalding ni Insan CJ. Ito nagkasar ulit. Nagadumot nga pagparintumang yung daytan. Di ba kat agkakalyon to tatumang na nakapaparintumang na nagkasaramanan. Ajay lang. Dapat saanan. May isa lang Insan ti kasar. Happy watching, Ma'am Patria Fatima Dumalyang. Oh, ni Auntie Patty. Ayan. Tagamin natin dos data. Ayan. Happy watching, Rosa Coba. Gina Flores Sikian Doles. Happy watching. Gigi Maris Basubas. Yan. Hello Ate G, kumusta? Ayan. Balitak dakan sa Tailagan. Hi Marvin, request ko man. Dong wen kanto unay. Apo na yan, Diyos ko. Naggapo kini Princess Ramos. Ayan. Ijay? Naggapo nga rin kanya na datang Ay, request. kasday. Tapos ipan mo kanya. Iya, siyempre, iya pang kukin ka. Nalaing kamay. Gloria Mangisi. Mangisi. Watching from Hong Kong. Nakakamiss naman, ganda ng boses. Diyos. Sino po? Ako po? O si Marvin? Ay. Roxanne Dona si Manuel. Happy watching, ma'am. Aya Rendra. Rendrea. Oh. Si Prut. Happy watching. AC Valencia. Happy watching. Benedict Cabalo. Oh. Ayan. Apay kabalo. Agor kata kablaawan na. Sige. Pakablawam Manser. Agajay. Taga Narbacan, Ilocos Sur. Apo, nakadayadayta. Oh, Kasilagan. Cabalo family. Aha. Thank you, sir. Ni Motocross, happy watching. Yan. Ay, motocross. Oh. Kunaknan niya din yung cross niya. J. Domingo Basubas, happy watching. Mike Makadangdang. Thank you, idol.
ta, pinatgam jay, request ko tatay. Naglaing ka talaga, idol. Thank you ulit, idol. Yan, thank you. I love you, chup chup. Nag-give sa. Di detan? Okay, sakbay na po. Ngayon kayo, intay tuloy po. Gibasay, ti, ado nga... Renew ko naman. Ay, ado nga riyo. Renew nga. Renew nga greetings. Ay, Kasi na pa renew. shout out mo ko na. Ayan. Gat intay man pa po. Ipatayab-biyab. Dagitay, may isang request man na po, nga kanta. Kanta yung... Alangan siyak mangkanta kay kantam. Marmarwam ka no kan. Kung ano si kamanin. Idarong ka kitin. Ala, sige. Ngayon ko na, ading Marvin, ko na. Ah. Ni Lianas Morales Ramos. Request ko man. Wildflower, kabsat. Reventor Lagmay Jayman. Timsong ni Equity. Di may madesisyon na nata po. Basta kanta minton, mayatain. Ayan. Kasapulan pa gamin data apo kit commercial ngamin data, commercial ad. Right. Ket talaga aminin mi apo nga da kami tinangaramid. Magami nga talaga da kami nangaramid ngem nagrigatmet nga rod nga naganan. Kantain mi DJ nga kanta ta syempre. Kuka ti equity. Naman. Bakan to kit equity AC ticket kumpanya nga mi DJ kapsat iso nga narigatmet nga kas bakay bagadon to nga kas lang ay pag-aangawan mi ida. Iso nga Ayan, iso nga pasensya kay Apo ta madimi nga makanta dayjay. Equity ACT. Ayan. Ipakadamin to pa Apo no kahit danto nga kantain mi talaga. Tatlo di kasi jay hante nga makabasbason. Okay. Kaya adapay may isa nga pangablaaw. Yan. May dain niya ring ang kanya dito. Ay, talaga niya rin ang da. Inyara sa asda. Yan kabkablawak man pwede ni Auntie Cathy Cabal Salvador. Watching from Hawaii. Yan, Auntie. Oh, wow. Hello, kumusta? Hello, Ma'am Cathy. May sabi dati nga nasingpet nga antique. Apay nagadto nga antim di abroad. Siyempre, at ano wala dun to padalak kape. Isuda kini Halataking ka aming nga kumabkablao nga taga-abroad antim. Iso nga kwadeta. Tagat ni San Antonio kabsat ipag ni Kapitan Bolivar ni uncle ko sa Salvador nga. Asawa ni uncle nga Ronald Salvador. Yan. Anti pasensya kanta medyo agdadamo kami ngamin nga kasi iso nga medyo kaslaubing tidilami. Tahampay nga na exercise. Wen. Apo. Hello, atay man. Iliw ko ken ka, pare. Kunani kumarik nga Maria Lucena si Roma. Diyan nagtugtugan tayo Aurora. Ay. Diyan balasyo ti Karayan. Ay, di nagbangbang ka tayo. Oh, atay man iliw ko ken ka. Kunana man. Nakadong parte ti basit nga pating. Ay, malagip mo gamda dyan. Wait. So, Taamok edit alununan na. nahay. Gayam ikis na klang. Ikis na ka. Ala, dahil patgantay po dati request ni Kabsat tayo. Nga, pinalkang kanong atok ma'am. CJ Arugar Aliga. Nga pinasikat tinumutoy biyang. Nga pinasikat, tinumutibiyang nga inariglo dati kaabay ko man nakibiyang. Aray ko. Apay, dala taman nakibiyang na. Nagriga tayo. Hindi ka sa saad ko. Ala, sige. Ala, insan CJ, patgan mingar dati request mo nga laglagi pemtay. Kalding mo na Ay, agluto kantaway. Pinapaitan ko naman. Aman. Kakantayong nga rin, agluton to ni San CJ, pinapaitan niya kalding. Ano noy? Kano nga ta? Tuno, agkasarman. Ay, ito nagpabunyag. Mayaga pun tuy lubungen, japay naramanan, japay naramanan, tay kun nadaanan, pilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tuk mga pinalkang, ay nakitang tao, nagtibalayo, intaman agi, iuliti kayo, ay anyang nga or,
ay anyang nga or nosti onegyo. Nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, begta lakasayo. Nabayaga kun tuy lubungen, diyak pa'y naramanan, diyak pa'y naramanan, tay kun kunadaan nananam, bailin day ditatang, ay anak ko ikakadramanan, gayam tay nananam, tay tok mamapinalkang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, poti punganyo. Nagpudaw talok, nagpudaw talok, nagpudaw talok, lupot akinupin mo. Nagadungabol, 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 sa tapan diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Nabayaga kung to'y lubungan, diyak pa'y naramanan, diyak pa'y naramanan, tay kun kunadaan nananam, bilin day ditatang, ay anak ko ang kakadramanan, gayam tay nananam, tay tok mamapinalkang, gayam tay nananam, tay tok mem apinalkang. Ayan, day taapo tay kanta nga pinalkang atok composed by me. Hamoy bagbagan. Amo kayaten nga ibagak nga si Katakin Arglo. Narigatan na biangot man. Okay, ituloy tayo apo tiagbasa iti request nga kuna ni Lianas Morales Ramos. Joke lang kabsat, amok nga saan mabalin. Thank you ma'am. Ayun. Thank you kabsat. Maria Lucena si Roma, hello, atay man iliw ko ken ka. Alawan, sumarsaron kabsat. Kasano di dyan kanta? Atay mailiw ka no. Iliw ko ken ka. Owen. Sige, kantain nyo pare Tagmunto kanyak pare. Yan, sige kumari, tagkuntukin ka. Agora ka. I-search kung to pa di, tajak mo pa yung pa na. Sige. Musikaman pa'y Ading Marvin please, by Ben Bautista. Mayat da ito yung napanunot yung kakabsat. Pagliliwaan. Ahaha. Kunana. Ni Lianas Morales Ramos. Thank you po sa pag-appreciate. Yan. Emmanuel Bacani. Wow, idol. Voice sir, Ventor Lagmay. Ganasen boses. Thank you, sir. Tatalanga dapat inang puri ka Anang ay tatalay. tibarik nam na kasi daga. Amman sika lumaglag to ti pusok. Oy, kora na larumwar, bumitog-bitog. Alwadam taba ka matibab na. Ala, sakbay man pa'y apo kintay tultuloy. Nakman pa'y kita na apo di bangir nga linya. Nagati request. Ayan. Nagatado mga linya daytan. Apay manota linyam, 5. Ayan. Ana? Watching from Saudi, kunani. Agni Alyaga o Alaga? Baka, Alyaga. Randy? Ano niya na gana? RG. RG. Ayan, RG. Vergi Alyaga, Manong Tagasan, Bonifacio, Burgos, Isabela ako. Ayan. Diyan ka na yung may pagtugtugtugan. Wen, siguro. Kanta diyan Yellow Rose, Yellow Rose. Hello po, idol. Pabati naman, watching from Tagig. Manila. Pa-request man tay, si Siwit. Wow. Thank you. Abay, ti sana kikita. From Sherilyn. Hindi. Ano? Sherilyn Buyukan Dinamling. Ay, kung ano. Dinamling. Kung ano dinami. Ako, Anya? Happy watching, Martin Calderon. Ay, ni Kuwaleta. Ni Kasinsin nga, Martin. Kasinsin mo, okay. Taga Tini San Antonio, wait lang. Kasinsin ni Chrysler, wait lang, data. Oo.
Ano ito, nagaduti una, ordinaryo, Oh, pariyawan, weng, happy watching. from? Walang sinabyan. Lean de la Cruz, Labasan. Awan Kalding, no, madin kanta jay, request ko ninong. Okay, Kinantak nga rudain. Dan kalding ka na. Ay, nadangarod kaldingan. Ha, sigurado. Mhm. Mike Makadangdang, pa-request man pay idol, si Rock Tipandiling. Apo. Agyaman na idol. Anyan. Okay, sige, damo ni Marvin. Sirok Pandiling. Ayun. Kantain to ni Kumparik deta. Pa-shout out man pare Marvin from Ramos Band Family. Oh. Nako. Ayan, dagiti iso amin nga family Ramos. Ita ni Alangigan ang adanan. Yan, kumusta kay amin dita? Yan. Naggapo kani paring Raymond. Po. Ramos. Yan. Dadyago ubra po dyan ti isal ko. Yung pare, Happy watching, Ma'am Llewellyn Manayan Bartolome. Yan. Yung kitang pare, awang pay lang ti ko, amo mo. Mm. Awang pay lap putol. Happy watching, Sir Rex Mm. Sugitan Agra. Ay, Atay sound system na ti kailiw ko sila. Nang kalang nga Rickson. Data na pigsa ti sound na data. Aman, pero may makatutulang. Abay, Marbati barukong ko no ate daak dyan ti abit ti sound system na. kasday. Woy. Kunam nga kuti-kuti tapos umuno ka. Pa-shout out man. Mm. Shane Jiban ng Ramon. Shane. Shane. Shane Jiban. Oh. Jiban Same G. ng Ramon. Yan. Happy watching po sa inyo. Tama. JC Manzano, happy watching. Mm. Yan. Marby De Leon, Mm. Tamaray, happy watching. Bilya Pahardo, happy watching, ma'am. Ani Auntie Belia, hello. Hello Auntie Belia, kumusta? Ayan. Diana Corpus, happy watching. Mm. Maria Jason is watching. Ay, Rivera Gayam. Jason Rivera. Okay. Uray mo't lang dayta. Kasinsin mo manayin. Maday, napigsa mo lati sauna. Ay, kasyan. Kasa tumayab mo dati eardrum ko na. Ayan. Yung talaga, dagita Jason Rivera, Agra Sound System, and dati ni Kalata Sound System. Talaga dagita tinagipinda si Sound System. Apo. Iso dagita mabili. Ayan. Kanura na ni Kagawad Inggul Kalata. Kalata. Nagkinantaan ta jingle na idi. Wait, apo. Permira garagsak na kano ka. Kuna na kanyam kit anyamitin Marvin ka kanya. Ang congressman mitay na rami John ko. Happy watching, Edison Taguba. Oh, kumusta kan ngay? Mm. Atay pasarabo may. Wine. Ayan. Hamulay yung awit to di corona Yan, kano kagawid Edison, tano kadwada kan tumit niya live dito eh. Wine. Hmm? Akisa Light Abad. Hmm. Hi mga idol, pa-shout out man. Abad Sounds. Abad Sounds. Mm. Dito'y Barangay Duminit. Oh. Thanks and God bless. Wine. Happy watching Abad Sounds. Happy watching Jane Biernes Galutera. Wow. Onen. Anata. Anad Ginet. G. Happy watching po. Haglabikas kamot Hi Marvin, kumusta ko na ni Edison Taguba? Wine. Hello Edison. Namnamay miti sa sang pumunto ti kabitan nga panawin tani. Naganan. May iliw kami kanyamon. Okay, sakbay na po ngagteg tultuling nga gibasa iti greetings. Sa timan na po ti may isa nga. Agor ka. Dapat ti may isang pahabol. Nya? Nga kabkablaon mo yung pay ni Sir Antonio Bautista dito na Thailand. Sir, Wow. Wan. Sigurado tayo panagawid mo. Sigurado nga perminto man siguro tayo panagbabanding tayo. Ay aman. Hamulip-lipatan tayo pasalubong mi. Ay aman. Yan. Kaya na nagpahabol ading. Ah. Nga kunan ha. Ana? Mike Makadangdang. Ah. Boss Ray, kunan na si Kaman Muti. Kumanta. Agorgan tani Idol Marvin Muti agibasa. Amok mat nga na-birthday. nabanog kan nga agibas basa pat. Kasanong pamayak dita, ari-ari ka pa.
Sakbay na po yung tagtultuloy. Nagibaga sa ti greetings. At ti mampayapo ti may isang sonata nga kantain na ading Marvin. Ops, May agure isa ka ka, ti request. isisiwit nga request da kanya. At dapat ti may isang request nga mo pinakanta. Ano de jay? Aji request na tatay nga eh. Ano? Iliw ko ken ka? Iliw ko ken ka. Madipay na di Ay, madipay. Madipay. Kaya mga sawon si Siwi tayo. Boy na nagpakadak nga ron nga kung mga kantaan de jay. Sumurod nga pikantay. Kantaan kit si Siwit. Kaya. O di, tiro. Kumanta tangar ta tumakay na iti karabugog ta. Sige nga ron. Si Siwit tayo tanong nagmana. Alam rod gagayam, dati nga rod iti kanta nga team song iti kasaran kan natayan. Ayun niya manditan nga okupasyon. Iti tiyempo pa lang ti pa nagtutugtog. Kanta ka na pauluan. Si Siwit nga kantain ni Mr. Ray Lagmay. Awat tun dinugmaan on kaay ayama intarong taamma sisiwit on naata nukat no ogomanyo to kayan na imayo isunga amanyo sa tun sisiwit ko sisiwit ko o sisiwit ko no lumawa burburong ko sumurag no kumanyo tasakon dinampaamo Mo'y ko binisita, ikaw di supot na. Nang itlog si Dua, maam-amaan siya. Nupiyon niyo maam-am mo, mampakada kayo. Tapnon maugoman nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko o sisiwit ko no lumawa burburong ko sumurag no ogoman nyo tasakon di
ng paa mo. Tasakon, di ng paa mo. Ayan, tayo taapo tayo kanta nga sisiwit. Ayan. Nagkakinanta ni Mr. Ray Lagmay. Ma-request apo dati nasingpet kan nagagat nga followers tayo. Ano di request ni Mr. Mike Makadangdangan? Yaman di request na tayo eh. Apay kami tim tinantandaanan. Medyo malipatak. Ngayon madathan ko malipatak ay naramid na. Anya, Hindi nagkukulit kami na pa nagtugtog. ala ka. Anya tinaramid na. Jewin and hen na. Amuna day jayan. Awinanhen na ka talaga. Haan di Twitter. Di Twitter nga kwa. Di Twitter nga idaldala tayo. Di ba naglagaan? Okay. Minaysa-maysa na siya. At amuna kita talagaan. Well, ngam di request na nalipatak mo ten. Ngam dinaramid na balik pa nalipatan. Ate ka no request ni Ma'am Lianas Morales Ramos anya day jay? nga musika. Musikin ni Ben Bautista ka no ajay. Ma'am, search min to pa din nga kanta ta medyo awan ngamin. Hangko pa nga nangag. Wen, hanapin ang gamin kabisat. Iso nga pasensya ka pa lang wen. Tulo sumaron no nga live mi siguro namunan. Yan. Mamin sa kapulo pa ata na damit ti extension. Aday. Maminsa nga pulo pa nga live tayo. Wala kitang to pa kiti lockdown kay extension. Ay. So, panay ka lagi extension nga ron. Ah? Extension tunukan exemption. Ayun. Okay, kita at mampay apo jay bangir nga linya. Manen, line to ka manen. Wen. Apo na yan. Kita mo ti ka line to Kuna ni Susan, Mm. Ken Sirok Salamagi. Kuna na nga kantaan ni Marvin Cano. Manay. Ay. Happy watching, Edgardo Tamaray. Ayan. Mike Makadangdang, Ah. Sirok Tipandiling Idol. Thank you, Idol. Kuna na. Aywan ga. Ayan. Sukatan tapay lang ta awan medyo nalipat ako. Ayan. Awan kami ni kumpare ka JP nga kwa. Tas la reminder nga no cellphone ko ma. Rain Say Cross, kuna na. Damo nga ayat man, sir. Kuna na. Wow. Galang ha. Happy watching, Dennis Gallardo. Oh. Rain Say Cross, happy watching, ma'am. Siguro babae ka mo. Kapay pagdadoa mo. Nagrigata balik siya nagan na. Kasi dahil Happy watching, ma'am. Cheetah Vegan. cheetah big. Ayun, Cheetah Vegan. Happy watching, Pinky. Lagrata. Lagratacion is watching. Ano na? Happy watching po sa mga viewers. Yan. Happy watching, Rodel M. Paralag. Taga ko nga tadeta, taga Guayabal siguro. Taga Guyabal siguro. Duti para lang taga Guayabal. Kahit nagiti amin na po nga guybuya, kahit sabay lang nga po ta. Kanayan kilata po nga subsubaybay kada kami. Yan, kun han kayo kumaapo nga mo mga follow iti page me. Yan. And then like and share. Like and share. Tas tayo ti sumarasanon to apo nga gundaway. Jay tayo to YouTube nga agkakadwa. YouTube, hangan Right. YouTube. YouTube. Oo. Hangan YouTube. Kunak nun YouTube. YouTube ko na. Oo. Jay tayo to YouTube nga agkakadwa. Tat na iti kasi kita mas The best. the best. Yan. Tas la yes the best. Yes, the best. Ni. Ang kagibalbalikas. Emmet de jahi wag balakon. Yan. Iya tayo to YouTube nga kakadwat at naniti kasi may meti. Na kumbaga mas atatidog to ti oras tayo. No man. Yan ti YouTube kanya. Gata giti si Maruno apo nga the request na. Paspasensya kayo na po ta ikabisa min tupay da. Ken ayabam minto dagiti talaga nga makakanta ijay ta da kami ngamin. Syempre oray kasalugan mo't ngay. Okay. Oray track ko nam nuban mo't. Kahit hana talaga kaya nga launin dyan karga ti bus. Okay? So, di dyan nga po nag-request iti Sirok Salamagi. Yan. I-try mi po nga kantahin kini Manong Ray. Yan. Kantaan ka na ni Ading Marvin. Yan. Apay nga anak ka doan.
Okay, dito nga rin din po request yung sirok sa lamang. Nagsabog kenayat ay pa'y tigasa. Nagbunga keniliw dato o kenriga. Awan mapay mauray kong nga ikaasim kaniya. Ngudilaeng talagang ay nakmabulbuya. Manipot pa'y idin si katay timana. Binilbilang ko tipit sa tinalgaw. Sa nga pulo kitaluti, mabilang itimayo. Simang petabiyag ko ng siyak lilipat mo. Ala, bigbigyan man mo siyak met ng daydi. Daydi, inay ayat yado akarkari. Agsangsangit, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayat-ayat ngayon ka pinerdi. Mana binilbilang ko tipet sa tinaldaw. Sa nga pulo kataluti, mabilang itimayo. Simang tatabiyag ko dakel tabuksit mo. Ala, bigbigyan man no syakwet ng daydi. Daydi kain narakot mo sirok sa lamagi. Mabangbang aran, daytoy pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi inaaramit at sirok sa lamagi. Ala, bibigyan man no siyakmet ng daydi. Daydi kakinkin na wil sirok sa lamagi. Mabangbang aran, daytoy pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi inararamit at sirok sa lamagi. Mabangbang aran, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi inararamit at sirok sa lamagi. Ayan. Po, nagmayat nga kuan, nagmayat nga balsen, sirok sa lamagi. Nga paborito apo dagiti bumabalse. Ayan. Kunak na dagiti sumasalamagi. Sa bali nga sumasablamagi dagiti jaye. Ala, kaya nadangaro din, ada pa yung apo na batbati nga may isang sunata, kasakbayan kami apo nga pagkada. Ayan. Nga dahil nga sunata kakantahin ni Manong Ray. So nga, Ano na, Manong Ray, take it away. Nagbasa ka pa itiri, kuwata? Greetings ta. Ayan. Sa kanto ko mapan kumanta. Yan, nagbayag ita greetings eh. Agora, ita siyempre, happy watching! Ayan, Ma'am Stephanie Sara Aquino Fernandez. Ma'am, happy watching. Hello, kumusta? Happy watching! Leonora Biernes, Raka. Raka. Yan, taga ditila. Ay, Raka dahi ta. Raka. Ni Raka. When? Datay man Sir Mata, idol, watching from USA. Kunan Apo. Dennis Gallardo. Apo, naipatang. Renny Sake Rose. Thank you po, watching from Hong Kong. Kunan ni Ren Sake Rose. Yan apo ya. Naglakatinagan mo. Glaka. Susan, nagkatawa. Apay. Dapay pa-heart na. Apo na yan. Stephanie Sara Aquino Fernandez. Pabati man, happy birthday idol ni Uncle ko nga Mulo. Aquino ken Uncle Mario Corpus nga ag-birthday ita nga aldaw ken paki kablaaw. Pai
ti pamilya Aquino Corpus, Basubas ken Bermudez dita San Antonio. Agore ka. May samay-saam tanong makablaw kita amin. Ay, naibagak mo hindi Ay, siyempre. kasday. Oh, yan. Kadagiti iso amin na po nga birthday. Kang runaan kini... Kadagiti dua nga birthday. Kasanga ita. Ayan, birthday gayam ni Apo... former Kapitan Mulo Aquino. Yan. Yan. Uncle, happy birthday. Ken kasamit ni... Mario Corpus. Mario Corpus. Yan, sir. Happy birthday. Sana ay marami pang karawan ang darating sa buhay mo. Ayan. Sa buhay ng dalawa ni Uncle Mulo. Yan. Happy birthday po sa inyong dalawa. Stephanie Sara Aquino, watching here at quiet. Kuna na. Yan, ma'am. Happy watching. Susan Ibalseksa. Apo, insan, si Kaman, no? Ichatcham. Aha. Happy watching Norman Dumingsil. Ayun, the D4 band. Iti Magdalena Kabatuan ni Isabela. Ayan, yan Kumusta? po, D4 band. Magdalena. Kuya Marvin, kuna na lang mate. Ni. Ni Norman. Adeng, kunak lang mat king ka. Happy watching Rhea Baltasar. May kagantakid din, Rhea. Riya nga. Romy Castillo, happy watching. Ayan, ni Mang Romy. Tayo mo't lang... Kwadeta. Nakapimpintas di sound system na ba lang deta nga kwa. Kadwa tayong musikero. Yan. Ginny Granadozo. Ang angan. Ang angan. Shout out po. Shout out Apo. Shout out Apo. Ang angan family. Okay. Kadikita ang angan family. Kumusta kay amin na po? Ngawan labas na. Norman Dumingsil. Hehehe. Kung na magkatawa mo. Thanks mga kakabsat. Okay. Okay. Salamat po sa lahat po ng mga nag-greetings at sa mga nag-request. Maraming salamat sa inyo. At sa muli, isa na namang awitin nagmula po dito sa ating organista, si Marvin Agne. Apay, nagtagalog kan. Ilocano tapay. O gaya. Nga po ito organista tayo. Apay, mo kanta dyan si Sir Mata. Sir Mata request dyan. Balik ka mo dyan. Ayawan. Alang arod. Awan di request. Ay, awan di papil ko. Ay, papilito. Papilito. Wen. Ala, di nga po nag-request iti Sir Mata. Then, barang arod kada kay dati apo. Kaya dati mitin apo iti pamakadami nga bilang. Kaya sabay kumata, di kayo tumamumang Abuya. mang tartarabay, iti dati programi may apo nga awampay pamagat na. Kaya Ayan. tayo pampanunutan ni pelang kinimanong reno niya, ti pamagat na. Ngayon, iti may promise mi kada kayo apo. Handa kayo nga iba't bati. Kaya sabay kumata i-promise yung kada kami nga di da kami tumit nga iba't bati. Yan. Ken, iti nagnumuan mi apo nga last atay, nagmitingan mi siguro ikwami iti naganan. Irugi mi iti programa mi iti Domingo, Martes kasi dayon. Domingo, Martes, Webes, Biyernes kasi. Kan Domingo. Domingo tumanen. Kit na damay pa Sabado na, bonus na kuan. Bonus. Basta kasi no kapo ti kasla flow ti programming iwaragawag minto na tapo nun nga oras iti panang rugina. Tat na di kasi dahil kita sangsang kamay sa kain tumut amin. Sangsang kamay sa kain tumut apo nga may mangbuya kada kami. Yan. Ken mangdingay kada giti kan-kantami apo. Ket sabay ka mga rodayan ko na di kay kumamuma. Yan. Kaya tingnan din apo ti maudi nga bilang para kada kay amin yawan labas na. Ikan tua maribata, pusok di kinayawam. Uray no kaanuma, sa dino man na dumanona. Adun nga babalasan, tinak na sarakan. Yang awan pa'y tinakitat, akas ken ka titinapintas. Isen mo di na kaay-ayo, adaay ganday takalit mo, aglalo nui paludit mo,
tama-tama kas bitwen ko, ilaing daw dawat ko, paring nuwag sarakan ko, uray laing nudakulap mo, tinak malamano. Tunggal panagmaymaysak, adda ka na sinsimatak, rugyat metek tiyagara paap, akas tayat da kan timbenak, di ka kumana palubusan, sak maglatan tay panawam, uray ko may nasubliyam, dirag sa kuwa na tunda. Isen mo di na kaay-ayo, ada ay ganday takalit mo, aglalo nui paludit mo, tama-tama kas bitwen ko, ilaing ni daw dawat ko, paring nuwag sarakan ko, uray laing nudakulap mo, tinak malamano. Tunggal panagmaymaysak, adda ka na sinsilmatak, rugan meten tiyagara paap, akas tayag da kan tibenak, di ka kumana palubusan, siyak may lantatay panawag, uray tumay na subliyam, dirag sa kuwa na tundan. Ikan kuwa malipatan, pusog di kinayawam, uray no kaanuma, sa dinuman ang dumanuna, kadun na babalasang tinak na sarakan, awan pa'y tinakita, akas ken ka di tinaputas. Awan pa'y tinakita, akas ken ka di tinaputas. Okay. Okay, dito nga rin apo tinagpatinggan iti may sama rin apo nga edisyon iti kabarbaro apo nga programa iti Facebook. Ayan. Programa nga napauluan. Awan pamagat na. Awan pamagat. Ket nakadkadwa tayo nga apo iti da kami nga apo iti nakadkadwayo kanak tuma. Marvin Agne from San Antonio, Kawayan City, Isabela. Ken. Gansyak apo, niray lagmay. Nagapupay apo ti Kawayan City. Tagaran Kawayan City. Tagaran Kawayan City. Kunak no'y bagamon, ginagan ko. Madi, siyempre, adamit niyo amoy baga ka na gano'n. Alangan siya, no, garam ka siya pa yung mga ibaga pa na gaya. Ay, ajay lang. Alabang nga raw, kaya kastay pa nga raw, apo, basta tinamnamain nyo, apo, handa kayong tupulos nga ibati. Hindi pa nag-live me, kahit sapay namnamain, may rin apo, iti support tayo, nga sapay kung matadida kami tumit. Ibati. Ayan. Kahit kasapay nga raw, apo, Naimbag nga oras tayo amin, nga awan labas na. God bless you all.